Good morning. Northeast window na sandok chariba news analysis mityang tapiriba punmakpu taram nokchari ngasi pause singda kari karamba maru oiba pausing phongnariba ge haibadu khanna nabagi damakta khoigi studio sida lengsinduna leibiriba se UCM amadi ERDO gi general secretary oibiriba oza Shanta Nahakpam ni ozabu taram nokchari oza thagachari oza ngasi gi pause singda yamba phongna ba top headline oina phongnariba se oza khoigi Kuki militant samapan lom manipur da changsilaktuna tha asigi loisilakpa sarukta attack torakpa yai haiba paw asi phangbadagi Churachandpur Tengnapol Pherjol Kamjom amadi Ukhrul district da security force singna high alert da leire haina manipur lenga ke security advisor Kuldip Singha da phongdokhiba wafam ni oza masigi wafam se khoigi hana social media kaya da so viral oikiba wafam ni oza wafam asi lali haina sengdokna khiba matang so yaukibani odo oza wafam asi hojikti chumde haina confirm taragli oza kamaini yengbe ai oza phongdokpio khoi hojiki manipur da thatra tru haina phajala wa irang je ko sigi irang sigi manungda ngasi ngarang khak wera moi basi mamang da so same gi office dagi keno da intelligence na keno da security advisor da che thagi bu mana thoina loghiba amadi logida bagi matang amasu leigrabne bo adi ani du mar da conflict lakhi ba ida ado handak ki sina second time am no male same gi office dagi Geoffrey IS na mana ibaji ti ma khoi ngarang Facebook da keno madi media house amadi madu soi gibne mo sengdo kebra keno to bune Facebook tagi lautharaga hapu bai matang da hai tai ko adu sai gi keno sina khoi security advisor masamang na masigi matang da press meet ama torok hai je yam significant oi pone maram de khoi gi ngasi ngang ngahan gi watana tana khoi sai gi border da leiriba keno se guard toriba Assam Rifles Assam Rifles ina sincerely border se guard tori brana traga tawdabra haibado adom nakana sum naksalak pai dare ne ko wari se ko adi kai no aida di sigi mamang da hoi da scenery ba khulai me ama da gi infiltration gi problem si me am se loini yenga ganda security advisor na ngarang pire ba press statement siga correlate tor ganda border gi jaga sida fencing ama di magi guard to gi mong se kitang keno oi de kai ni India gi internal security da yam jaw threat ama leire have mi jawa pan se pura battalion ma gum ne ba changai se ko yam ro ma sing ne ba maduda program do ba khulai khuju khulai gi detail lei bana te just generally mi jawa pan se chang khra hai ba gi pot ne ba aduga si yeng me ai se ke no kana khoi gi sugum ma timing da ko khoi gi kuki inpi hoi adagi atai ke no khoi gi keno gi kuki gi ba civil organization sing adagi tribal chief sing na India gi internal security da Manipur gi security advisor ori ba amana threat leire na mana changa ani natraga changa khre haiba statement je pireba phauda Churachandpur Technopal swagi organization sing hai tare ko moi yoiba statement amta udaba sina moina support orga pusal ibra haibagi achauba wahang ama ko adum automatically lai haina haiba tamne ba kai no haida di security ki keno sina matter sina amarom de yeng kanda government step lokot pa de alert lei ba khot pa hai sina magi mathone security ka mui mathone adubu CSO singi adegi madu adai jaga du da khundari ba indigenous tribes singi ju role khar lei ba indigenous tribes sing sina ngasai gi akhoi gi keno sida India gi internal security sida makhoina threat oi khala ko tar ga di madai ju da yamna adugumba threat sing do moina changi ba khangaude natraga uhaude natraga makhoina freely infiltrate tawnba information flow je keno da mi no bom chang kan samna da khoi lekai da mi no bom le pale ram batar ga di madu mi do kana no sai koine lefom gre da ga na khoi adum hangnari ne ba lekai da no mai pai ba chakhi matam da madu khoi adum keno issue moina club ta kai da dum nei nei ai tare ko adu nei na kan da khoi police to pau pi se kai da pi se hai se dum tong ne dra ko adu sigi mi 900 je Technopal Churachandpur adagi Pherjol swai dagi changre na changa ni na ta changre hai ba gi mami leina adai da leiba civil society tribal chief ki union adu mayam duna reaction kaim to pirak to se masi yamna ko highly questionable oiba pot amani hai tai ko adu na swai da khoi government jina locally ba step se yam phai chummi hai tai adu bu masi gi iroina na khoi gi mamang da last ko khoi gi 2013 ni swai da ko 2013 ni swai dagi laiba suje suda khoi valley gi khoi mayam sina Manipur prajana suje revoke to godam ne yam kan hai je siga suda yauriba o am organization jing ji namada movement je tawrabra natraga tawdabra hai je alert leiba tan tana masigi inquiry ma yamna concrete inquiry ma chathaba so mathau tai ne sumain tamjagi
Marik Chumba Wafam Tambikre, Aduga Matanga Lak Janing Banekoi, Manipur Iran Sida, Ekoi Army gi Eastern Command gi Hanagi Chief na Manipur Police ki Matakta, Ekoi Maral Sibo Wafam Maikoi Lady, have the Assam Rifles, Amazon Army di Michang Mikai Night and a Tabak Tori, have a Sima Koi General Kalitana, Fundoki Wafam Sig, was a command ying, where Sumana Maral Separate homes. Koi Army General Singh, Koi Manipur da Taram Targadi. Masai Manipur da nataga notice da taraganda administration ga army general sing je ko administration ga masai moi army gi oiba moi gi act sing je Indian Army Act the Assam Rifle Act the sumai lei je BSF Act kai lei me si gi act sing ji marakta conflict la pa hai tare ko army na bu taragadi administration je mo lo do gi mo ngama he akoi gi swaida maru ina Manipur Nagaland swaida ko conflict zone hai tare si conflict zone ne na moi na khanjari ba jaga sing ji da Moigi medal gi natraga moigi ngasai ke ne ko moina moigi keno se decorated oina ba natraga moigi leiba battalion natraga force to be decorated oina ba one of the akoi gi micham da chathagi ba crime singi history yam lei ko moina heta pangai da haraga hekta yagadam nate United Nation da thagat ki ba then government of India da chat ki ba Supreme Court da chaki ba Manipur even Manipur dagi mi lising ama hena mangi ba ko aduga hujik maksu akoi ngarangan kui dina Sahi tarani manung oida akoi gi sigi kanoda bazar gi ima giten hoji anova sari se so na kan gi kano tribal market ama an le magi jaga do da ade district hospital le ma jaga da sabu da mi ka magi saru sarang phangi ba akoi masen phumna ba nate ba to ko matam da army le am le ba adu history yam le si chinna ba ang na ba da kana ba nate akoi hoji le ba Manipur gi conflict si da Assam Rifle na kaya muk thabak tawi ma misinform oi ba kenom tawre ba hoi magi jaga da order da di battalion by battalion na traga company by company ki order pi gi bidadi order da di chumna piram yai adu bu bias oi ba na traga oi da ba hai ba gi wafam jela ka na sa ye Queen Leraba, Biaso Barata with the Bible Kaino, Assam Rifle na 50 years and a lenga moigi a border fencing thing kanda, Haziki Kuldip Singh na Haziki security advisor or even Pasina 900 people infiltrate Doctor and Nataga Tower and High say border the security Matichan Late Havagi Kudam never say. I don't know if they can know Hayakanda, Assam Rifle Nangakone, who is so Assam Rifle Naiva, border fencing border areas Assam Rifle Naiva. Aduga Assam Rifle is a Karmo, I should know are Army Civic Action Program, Mayama, Assam Rifle Civic Action Program, Mayam Lay, Adu Lena, Akogi 900 people, Sekayuma, Changam Batargadi, Madu, Assam Rifle, Mogi, common citizens in Gai, Siki Mangas, Hajari, Madu, information flow, common citizen, Natagamogi, CSO, Natagamogi club singer, Moiga, Army Singa, into a Paminaraga, Mogi security review, Toga, Artazaka, to have a question to nebulize. Retire over Matungana, among retired to Dina, among Aduga, administration Ziga, Armiga. Coordination later, but on Uhan Bagi, Kudamse, Yam Toina Manipur, Nagaland, Nagaland is Togi Goza. Hedangi, Supreme Court, Tarakiba, Mogi, Kanoda, Kalaidanoma, me Tarinipana, Makapagi, Army Matata, Supreme Court case Togo, Supreme Court Namadu case Lawya, the Bagi, Moibata case Lawya, the amnesty among the Togi, about Tolopodo, Nagalengi, NSNI, Yamkana, Moi, Vito, Hatareko. Akoi Manipur, the Zushigi, Chanabi, Army Sing Sam Toina Tore. Ayawakanda. Manipur administration hai ta ko masina aware work pa port mayam later wale have the army sing sina matam chan chana tawram da to de pura to de have the yaroi army sing mathau to de have the so yaroi Manipur gi issue mayam da tangdu leita ba por da army sing ga chober role le have se si ju akoi madu su acknowledge to bam changi adu ga present conflict gi oina di Manipur police ka Assam Rifle ga di mang confront to ngi ba jaga mayam le adu ga masigi thajaba nataga thajadaba akoina 9AR ga 22AR ga lokthokki base Assam Rifle phatte haibe lothokne haibdi adumakte haibum ju akoina haibu yam chawa ran bo era adubu administration ga army ga marakta conflict sum ulak base democracy gi mangjaba democracy gi phatta bane hai tare masi Pakistan na te ko samna da Bangladesh na te ba Indian democracy si am thina strong over democracy ni hoji 50 years independence hena lanjala bane koi ko lanjala ko da army na no ta India gi elected personnel sing da question to bogi wafam je ngasi bo lakri hai tare ko
ado only even Jammu Kashmir da wo leite sugumba ko adu Manipur conflict si yeng dar di army singsina yam toina administration adagi state police ta question to bagi pot ama lae ba ko masi yam lai bak thi bane aduna masi matang sida akoi gi state sina kari step lokot pe aduga retired army personnel sing sing mathak ta law gi oiba step sing jo lokot pam thoi nahan gi PCNR gi mathak ta akoi gi Manipur state police na sengdok ba tang to do adu so ran bam ne mai mathak ta mana ngangi ba poto akoi gi police bu नत्रगा मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन जी मिया ममांग लाना उहनबा नेशनल दा नेशन दा लाना उहनबा अखोई मणिपुर की पुलिस कुकी पुलिस आइबा मा मैते पुलिस मा हाइबम लेगा ना हाइजलक पुजे एडमिनिस्ट्रेशन जी उसित बने लौगद बने बको अदुगा मसिगुम कॉन्फ्लिक्ट से इंडियन डेमोक्रेसी जी थोकम लेत बने अदुना लोगी ओइबा स्टेप सिंग दो सरकार दा लखोटपम थो ए ना इस्माइन तमजे थगचरी ओजा अदुगा ओजाना हाइगी पनबी बदसु यावख्रे अखोगी मणिपुर दा थोकलिबा इंसिडेंट मयाम थौदोक मयाम नुंगाइतब कौटुक दसु थोखरिबा थौदोक कयाम से ओजा अखोगी एनआईए दा सिनाख्रे हाइबगी कनो म यावरी सिदा ममांगदसु असुगुम्बा इशू कयाम एनआईए दा सिनाबगी वफम जे अखोइना ततना खंगनरिबा ngaktane oza sumaina एनआईए दा सिनाबा से अखोइना करी थाजब लै अदुगा करी जजमेंट फंगबा याय हाइबदो ओजा फोंथोपियो ए मसेगी मतंग जे को हजकी सिगी ममांग दा हंबिरक वाहंग दुगसु कोरिलेट तौना हाय तारे को हदकी कॉन्फ्लिक्ट सिदा जगह अयाम्बा अखोइगी मी फाबा नत्रगा हापा नाकनानि मके को कॉन्फ्लिक्ट के होरको मतमना मे 3 4 5 6 की लांथो कांदा कॉन्फ्लिक्ट सिना थानी हम फारा मतंग न थोइबा थौदो अदुगी ड्रोन की पायरकपा देन रॉकेट कापकपा सिगी जगह कापैब सिंग से आर्मी डिप्लॉय तौबा मफम दगी ngaktane वेदर असम राइफल ओइगेरा एनीबडी ओइसनो अदुना कसैगी इंटेलिजेंस होय अखोइगी फेस सेविंग टैक्टिक्स ओइना प्रेजेंट ओइरिबा हुजि हुजिकी फम्मिबा चौकरीदा फम्मिबा जनरल सिंगना हाइबा यादबो ओइतारसु हाइबददी यादबा मरमदी मोइना ngasai India की political scenario si yang kanda kadai wai da kari mawong da tawrige chatharige haibadugi mawong ama yeng na ko hoji retired general sing na ngangthok pasiga akoi NIA da case sina jibaga kina sina basa siga correlate to kanda Manipur haiba lamsida certain kano foreign hand nataga mapandagi changak pa khujukulai mayam ama involve tawre haibasa sigi chapchaba khudam ne na akoi adumani yengudam ne ado near future da कनाना पोरेनो करी पोरेनो मसीगी एग्जैक्ट कनो हाइबु अखोइगी आइ ngasa हाइजै दुनि असम राइफल दा अखोइना पुरा ब्लेम तौबसु खिदंग लानगदा मरम दिंगांगान एआरना अखोइ केने बिगी कादर अमा फारे दो मा अखोइ मणिपुर पुलिस ता सिनागी बदु मागी मथकता तोन बा अखोइगी खुजु खुलाई पुनबा पैसागी मूवमेंट तौनबा अदुगुम्बा रूट येंबगी लाकपने हाइना हाइरगा मणिपुर पुलिस दा सिनागी बनिना को अदुगुम्बगी सु टॉप टॉप कनोम लेरे अदुमाइना लै अदुगी वारी दुनि लाइसे होजे को अदुना अखोइना होजे पुल अपुनबो होइना को होइना येंबा यारिसे कैनो हाइगांदा एना एदा सिनागी बा केसिंग से अखोइगी कनोगी सु जौजांग तेके आंग अनिगी सु एना एदा लै अदगी हुजि एना एने इंक्वायरी तौरिबा केस में हमम सु लै अदो अखोइना आर्मी ना तौबसिना मागी मैंडेट से एक सिगी मतुंगिना मागी जगादुगी बाउंड्री दे लांथोकबा यादबनिना एनआईए दा सिनाबसिना अखोइदा अदुगा मोइनासु मणिपुर पुलिस दा खरा ब्लेम तौसन मणिपुर पुलिस ना आर्मी दा मु खरा ब्लेम तौ अखोइ सिमारदा कॉन्फ्लिक्ट लेबा मानबा जगा अमा उटलाबनिना न्यूट्रल एजेंसी अमा दा सिनाबसिना अखोइगी ओइना याम थीना एडवांटेज ओइबा खुदोंग चाबदि ओइनियाना आई अदुमाइना थमजगे थागचरिजा मरिक चंबा वफम थंबिरे मथंगदा लाक्चनिंगबना अखोइगी मणिपुर की इशू की matang se da khara mi yeng chanbi na bai khoi ge khuraizam athobana pukhat khibada khoi ge United Nations Human Rights Council gi khoi gi yankaitare chuba session da International Peace and Social Advancement amasung United Committee Manipur gi Vice President khuraizam athobana Manipur da hojik mayok nariba immigration crisis narco terrorism amasung ain kaina popi thabagi mahusagi thabasina khoi gi Mausagi oiba fibam da akaiba piriba asida international gi thak ta akanba miyeng changbiu haina mangna wafam se akanba wafam pukhat kroza wafam sida kari thambini koi government of India na ko government of India jiga United Nations ga labor relations je United Nations da akoina pukhat paje hoi sen kanogi international community na khangna ba pukhat paje de akoi de yam achau mai pakpa mane na logodam ne aduga ngasai gi government of India na mase kyam effectively oina international community sina kadai ba degina kadai bo effective oina logani na ta lowre ha ba du ne ko akoi gi India sida northeast ki region sida
ngasai kano golden triangle sigi akhoi ngasai kano Thailand da adagi Laos da Cambodia da drug tharam bi mayam se United Nation na tawga magi report ki matung ina akhoi India da masi onjala kadore have je aina khan jai mari manga mamang dagi United Nation sina India da report se sum tharaga lakko maleba adugi matung ina India na concrete oi step se lokot tawgi aduga Burma ga India ga labor relation je kayamuk phana leino na taga phatna leino whether Burma is our friend or Burma is our enemy have dugi maya da India se leibani na ko aduga akhoi gi north east ki border sida India na local iba khujin tawang hai tare akhoi gi border je bu guard toriba forcing je akhoi gi Assam rifle je akhoi local recruit mayam yawbani na ko adugi su mangjaba hai tare adugumba mayam leibani na international community da mase aware oyen ba matam da government of India na masagi oiba concrete steps in lokot pada hena khudong chaba maram di India su one of the largest democracy oibani na sumaina army ga administration ga wakhan malna da bagi mong urakpa then drug ki da state ama khata da su yam chawba 16 months helaba lanjaw ama thogan ba mi ma ama sian ba sugum se democracy gi oina yamna one of the largest democracy of the world ne na leiri bini na yamna achauba maithi ba amane na mingche thi da pon mo ni na India na serious oina lower kanda du steps in local kadra ha do ai maina khalle ai tai thakajiro ja aduga aikogi India lengakna China ki badagi kuki chau pulaga Manipur thugaina hotna bani haina aikogi nando luang amuko gi president sina phongdo ki oja ma ki wafam jeta kari thambine siri anova wafam na te ko yamanando na hai se khoi adum geopolitics nei na da sum mar ta khoi gi akhangai ka na ko even khoi na so dum mase hai le rawni maram ni kai no ganda hojiki shan region je da lei ba population je khoi gi population je mana India na Burma gi mar ta fencing tong na ba honar pa jaga si ayamana khoi gi kwatha ta ba meitei ta ba jaga da meitei gi moi wakhanda ai na khanja bani ko am meitei gi arm group sing asom da lei ba sing ji movement je thatna ba honari ra na khalame ai tare hana di ko adubu hojikti amu kamaina oirage ganda cookie sing je sizinaraga China gi influence khoi gi eastern amamang nom thangba Burma sida China na tawreba influence moina PDF ta kari da kara da leiriba influencing sina kai gumba north east ta yam nakna changsala agadi madu defend to ya ba je India gi border je phasana ju fence to da ba aduga khoi gi keno se leitabni na economically ju north east ketang top state sing gi yengna ba kana sound noi ba khara wat pa de terrain gi mong ta da ba leibni na khoi di yamna ta ba ne na India na khanja ba hai ta ko ase mai budi maitai ju dawa am ta somna kan da de naga sing me am ta adu kanoga India ga yana ba India na NSN IM amadi maitai gi naron sing ju namda na bo na ba cookie sing siga masing ju su dawa gang oina declare to ya ba arm group sing diga su tawsala kan da hojik moi population je yam khada laga makoi bu season ga akoi gi matam amada akoi gi naron sing ga defend tawna ba informer oina season rambra haiba gi adu gi achobu chingna badi lei yaman ando na je 99% budi chumgadra ina isu ai mota maina khalli adu ga hojik ti adu gi scenario do pura tongan gre ko hojik ti tongan gre ga ndi kai no ga nda India na silamba khujin tawrang do adu gi ona taina ba India gi mathak ta oina internal security da achobu threat ama hojik gi arm group sing je oira bane ko maram di Jammu Kashmir da si am kuina land do da drone dagi bom thadarak pagai je bom thadarak pa dagi rocket kapak pagai je RPG kuma kapak bani local made 3 km 4 km rocket kapagai je di kapte motor budi mayam kap nei LOC da ko aduga public ki marak ta leisal laga habdi hojiki public ki marak ta leisal laga ngasai gi keno tawrim ne ba aduga yengo laskere toiba hairo nataga Jamaat ul keno hairo adagi su me lei ba koi gi Kashmir dal operate tawriba terror organization sing ko si India na terror organization ne na declare tawraba sing jiga moi su bau tawna de ba ko ngasai gi separate administration den jathi ne ba tali je ko adu su bau tawna de ba India ma tak lan ho ne lawe ba ko aduga somna kan di akoi Manipur di India gi citizen oiraba India citizen oiraba adu su 2000 years and ba 3000 years maya gi history le jaba adugumba community amada illegal immigrant singna landara aganda adugumba lando chathara ga indigenous tribe mayam sizinara ganda moina 45 tawaga sizinaba sugumba jaga je tawse di India gi foreign policy da natraga India gi internal policy da achoba laps ne base masi chumthongna bona da khoi ji thata truge na phajan gra ne ko ado nan do hojing hana di akoi community ama maitei na cookie matak da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯅꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯖꯈꯤꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯛꯊꯨꯝ ꯅꯤꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯟꯊꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯣꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯅꯦꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯣꯏꯖꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯊ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯆꯩꯔꯨꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DIA ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯚꯤꯅꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ CPIMꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯆꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯗ ꯆꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯂꯤ ꯆꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯦꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯀꯥꯝꯄꯦꯠ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯗꯤꯁꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯎꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯃꯔꯩ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯀꯥꯝꯄꯦꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯦꯝ ꯀꯊꯥꯏꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯨꯕꯗꯣ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯧꯈꯠꯂꯨꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯋꯥꯔꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ CM ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯀꯥꯝꯄꯦ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯇꯥꯟ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯣꯏꯐꯥ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯔꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯗ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯀꯩꯅꯣꯐꯥꯎꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯎꯕꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗ ꯃꯆꯤ ꯅꯨꯡꯆꯤꯒ ꯄꯥꯟꯁꯤꯟꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯈꯨꯂꯧꯗꯣ ꯃꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯎꯠꯁꯜꯂꯒ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯁꯨ ꯀꯔꯤꯗꯁꯨ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯅ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯅꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄꯋꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯊꯣꯡ ꯍꯨꯛꯇꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗꯨ IPC ꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯒ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯀ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯂꯩꯕꯨ ꯅꯍꯥꯟ SP ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯝꯃꯤꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯟꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CM ꯍꯥꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯃꯥ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯗꯣ ꯍꯜꯂꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯤ 4-5 ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯝꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯍꯦꯛ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯕꯩꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯕꯨ ꯈꯪꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯖꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯖꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ Parliamentary democracy asi ekoi lekha ta hanabani haina ekoi handakta union cabinet na lebak asida one nation one election system chatna hanaba warep lokhiba adu malemgi khwaide ki chawraba parliamentary democracy chatpa lebak si lebak ni haina singthanariba India gi ijat lekha ta hanabani haina Communist Party of India Manipur State Council na chairol amada phongtoragli oja wafam sigi matang da kari mo thambini one country one election gi afaba leini ko one country one election gi sonda buju leini adubo democratic country ni na sai CPI na hai buju magi opinion masagi lejarang mani ko adubu masidi aina hoji akoina personal opinion oina phai natraga phate haru je yam lan gadra ko aduga hoji leiba India gi tangdu leita da ba jaga ma am leibni na ko masigi tangdu leita da ba jaga ma am leibni na election gi process di yam na prajana ya daga di madu tawda yam na awa moini aduga prajana ya na yam phajana phajaw mong da tawbo ama mathau tai one country one election je tawk matam da power struggle ama on gi dana sai gi politics se
model amada chakhiba taragadi madugi yam phattaba India gi largest democracy ni malim gi adi one of the most populous country adi electoral rule da mi masing khwai yamba country ni haraga madugi opinion exercise ta wo phangtragadi adu ma wabam di oine na ismain tamjai Thagajar Zadu Makacha Tarzar Boy now Zikiduga Kogi Narendra Modi gi Kogi Handaki third term suba gi 100 days gi kanu phongdok pada kogi agenda aduda phongdok ki be agenda singduna kogi lawmi sinmi amadi middle class ta labor sing lakna ba helakli haina All India Trade Union Congress amadi Manipur State Committee na aikogi phongdorak leba mahaki kogi sigi wafam sida kari wafam thambini sa hoi jikse aduge example lebo Haryana gi election jida u phangdoine buko Haryana gi election jida hoji Modi na Narendra Modi na mana Narendra Modi gi government sina ko mana Haryana gi election je by hook or crook win tawda ba yade na moina farmer gi da lauthore ba pot mayam je si jiga Congress sarkar je Congress ki party sine suko Haryana gi sida mana lauthore ja koina vote kara gadi mai free de si pini adu pini farmer da loan su kokpini adu kokpini ga lauthore mayam je sigi ani sigi balance madu gi pot u phang ne ko hosing mak sagi अखोई लौमी की हकता अफबनी नत्रगा फत्तबनी हाबे पोचे मसिगी एक्जैक्ट डिसीजन दो मदुगी डिसीजन दो होजिकमक हाइबदा खरा लानगनी अदुगा साइगी होय एनी सरकार अमा लाको मतमदा को एनी सरकार अमा इंडिया ददी एनी सरकार लाको मतमदा लोगी राजनीति से हम लुब राजनीति नि इंडिया की ओइनेदी को अदगी एमएसपी मसिंग सी ओइनी अदु हेंगकनी गाइन तौरी मैम दो बेनिफिट ओइने लोइन पीबे तारगसु साइगी कनो मोदी की मॉडल जिना साइगी कहनी को अखोई कनोदा कंपनी सिंगदा हेना खुदोंग चाबा पीबा मानबगी मवोंग अमा अमुमुक लाकपसिना मयामना सुमाइना हाइनाबसे ओयदा माले हेना आई सुमाइ खल्ले अदुगा मसाइगी ओरिजिनली मसिगी बेनिफिट से रिप तौई नत्रगा तौदे हाबदुदी मतम खितंग चंगनी मदु येंगदा थागचरी ओजा लोइसेलकपदा अरोय बोइना खैगी मणिपुरदा डेंगी नाबगी चांगसे खंगेन हेंगलकले ओजा अदुगा सेप्टेम्बर था खक्तदा मियोय चानी तरानिथोय नौना डेंगी पॉजिटिव ओइरकपा थेंगनाख्रे अदुगा अमसु लैखिद्रे अदुगा लाइना आसिना ख्वाइदगी सोखनबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदी इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल ईस्ट ना ओइरी ओजा लाइना सिगी मतांगदा सोदगी हौजिक ओइरिबा फिबम सिगा ओजाना चेक्सन थौरांग कैनो हाइनिंगबा फिबम फोंदोकपियोस आई वखंदा डेंगी जे इसिंग अनिरक चावगिबदा डेंगी लाक्तोरे जे खोइ सुम खंग याबजाइनदा होय ngasaige ising je yum manungda Imphal East West ising yam han zawre na handa ko adu khwang yawei ngak yawei taw chawei ba jaga jing do adu jaga jing du da stagnant oi ba ising lehoba ade amor akai taw thor ko mayam du na ko aduna mase dengue gi wa khatna te animal borne disease su khar atopa su leram be khoi jaida sanga yam loi da gi phabangam da wane ko ade ai wa khan mai lem do mal ada masigi पोची अखोई सरकार की प्रिपरेशन से खरा वाट माले आई वखन को इसिंग चावगी मतुंगदा ब्लीचिंग पाउडर चाइथोकपा अदगी नेसेसरी स्टेप्स लौखट कदमने इसिंग चावग्रे कंग्रे ना ट्रांसफॉर्मर द मई समना बोनरगा मई लाए यारे ना लेथोकदो खरा लानबा माले आई वखन को इसिंग हे चावग्रे हाय तारी मसी नेचुरल ने बसे मदुगी मनम महा अपु महा चेंधर खिउ मैम दुना ओइरकदब फिबम दो अखोई फजन नैना होदब्रा नत्रगा अखोई लान लेबनिना मदुदा फोकस तो होदबगी अदुगी मांगजबा मा याम चाउन लेब्रा अदुगा होजि होजि की ओइनदी डेंगी हाय लेना सिदी डॉक्टर गैना आई रेडियो दसु लाव ले मैम ना को टीवी दसु दम तौरी होजि मैम ना को डेंगी हाय लेना सिदी अखोई अखोइना सेक्शन गदबने अखोई मरक डेंगी लेरे हाय तारी अखोई याम मोले हायने मैम सेंगना हादी को अखोई मोले अखोई इरुजदरे अमोट प्याम लेरे इसिंग याम लेरे अदुगा अखोइना अखोई की सोसाइटी से टेक केयर लौदे हायने डेंगी से डिफेंड तौना होनाबदा आई वखन मलेरिया डिपार्टमेंट नत्रगा गसागी गवर्नमेंट की रोल की मथक्तसु सीएसओ अमदी क्लब की रोल याम चाउन लेगदा खल्ली को अदुगी रोल सिंग दो फजना लौमिनागा डेंगी से दम सरकारना लौरिबा स्टेप 2 की मथक्ता डिफेंड तौबा याने ने आई सुमाइना खंजय थागचरी ओजा ओजागी चिल्लबा मतम क्यामा काइथोकपिदना थौरमसिबु मपुंग फाहनबिबगी दमक्ता ओजाबु हाइनगाय लेतना थागचरी मतंग असिदा न्यूज़ एनालिसिस लोइसिनजरे मिटिंग ताबिरिबा पुनमक पुसो अमुका हना थागचरी